Nibisanzwe wa mugani wa Samiri. Ikipe ya Benfica itozwa na Jose Mourinho iri mu nzira yo gukora amateka adasanzwe. Gusoza champion idatsinzwe na rimwe, ariko kandi ikibazo gikomeye ni iki? Ese ushobora ute gutsinda ugatsinda imikino myinshi ndetse ukanganya myinshi nutsindwe, ariko kandi nutware n'igikombe ukagitakaza? Ni mu gihe Porto yamaze kwegukana igikombe cya champion ya Portugal, Benfica iracyari mu nzozi zo gusoza itaratsindwa na rimwe. Ariko ibyo ntibihagije. Ese nayahe makosa yayibujije igikombe? Niki gituma kunganya imikino myinshi bigira ingaruka zikomeye gutya? Iyi nkuru ubundi mu by'ukuri yasesengura urugendo rwa Jose Mourinho n'ikipe ye, impamvu zatumye FC Porto ibasha ikabarusha n'amanota, n'icyo amateka avuga ku makipe yarangije champion adatsinzwe ariko agataha amaramasa. None Benfica iraza kwinjira mu mateka mabi cyangwa iraza guhindura ibintu mu mikino ya nyuma? Iyi ni inkuru ugomba kureba kugeza ku musozo, wumve igiye ikipe igiye gusoza idatsinzwe ariko ikaba igiye guhomba igikombe. Ubundi mu mateka ya ruhago hari ibintu bisa n'ibidashoboka, ibintu byumvikanamo ibitangaza ariko nanone bikaba ukuri gutangaje. Iyi ni imwe muri izo nkuru. Iyi ni inkuru ya Benfica, ikipe ikomeye mu mateka ya Portugal, iri mu bihe bidasanzwe, iyobowe n'umutoza w'icyamamare uzwi cyane bamwita Jose Felix Mourinho. Uyu mugabo azwiho gutsinda, gukora amateka no guhindura amakipe akomeye kurushaho. Uyu munsi Jose Mourinho ari mu nkuru itari isanzwe, inkuru ituma benshi bibaza bati ese koko ushobora kuba mwiza kurusha abandi ariko n'ubu wa mbere? Championnat igitangira Benfica yari ifite intego imwe rukumbi, yumvikana nyine ni ukwegukana igikombe. Abakinnyi bafite ubunararibonye, abafana bafite icyizere, n'umutoza wizeye ko ashobora kongera kwandika amateka nk'uko asanzwe abikora. Uko umukino yagendaga ikurikirana, Benfica yatangiye kwereka isi yose ko idasanzwe, igatsinda ikanyagira, ariko icy'ingenzi ntiyatsindwaga na rimwe. Iyi kipe yagaragaje ubwirinzi bukomeye hagati mu kibuga, ihamye ndetse n'ubusatirizi bwitwara neza. Buri mukino warangiraga abafana bavuga bati uyu mwaka ni uwacu. None byagenze bite? Ni mu gihe Benfica yakomezaga kudatsindwa, hari indi kipe itari yemeye kuguma inyuma ya FC Porto. Porto yakoraga ibitandukanye gato, nubwo yatsinzwe umukino umwe yatsindaga imikino myinshi cyane. Aha niho ikibazo cyatangiriye rero. Benfica yo yanganyaga imikino myinshi, ibintu bisa nk'aho ari byiza kuko idatsinzwe, ariko mu mupira w'amaguru itsinzi niyo izana igikombe, si ukudatsindwa gusa. Amanota rero yatangiye kujya atandukana na buhoro kugeza ubwo Porto ishyizemo intera itashoboraga gufunga. Umunsi umwe rero byabaye impamo, Porto yegukanye igikombe kugeza ubu. Ni mu gihe Benfica yo iracyari iya mbere mu makipe ataratsinzwe, ariko ntabwo ari iya mbere ku rutonde rwa shampiyona. Ni inkuru rero ibabaje, itangaje, kandi ituma benshi bongera kwibaza ku mategeko y'uyu mupira. Ese gutsinda si byo by'ingenzi kurusha kudatsindwa? Si ubwa mbere ibi bibaye, kuko mu mateka y'uruhago y'i Burayi hari n'andi makipe yakoze nk'ibi, arangiza shampiyona adatsinzwe ariko agataha nta gikombe afite. Benfica rero ishobora kwiyongera muri izo ngizo, kuri urwo rutonde ruto rw'amakipe yakoze amateka akarangiza shampiyona adatsinzwe ariko kandi nabashe gutwara igikombe. Urumva ko ari uburyo bubabaje cyane. None se Mourinho ko tuzi ko ari umutoza w'umuhanga kandi utagira ipfana, arabivugaho iki? Ubundi ku ruhande rwa Mourinho ni isomo rikomeye cyane, kuko ni umutoza wamenyereye gutsindira ibikombe, ariko bari guhura n'ukuri gutandukanye. Rimwe na rimwe nk'uko abisobanura ati rimwe na rimwe kuba mwiza sibyo bihagije, ahubwo ugomba no kuba uwa mbere. None ni irihe isomo rya ruhago bitanga? Iyi ni inkuru ntabwo ari iya Benfica gusa, ahubwo ni isomo rikomeye ku makipe yose. Kunganya cyane bishobora kukubuza igikombe, kudatsinzwa sibyo byonyine bigena intsinzi, ahubwo gutsinda imikino myinshi nibyo bifite agaciro gakomeye cyane. Ese wowe ni iki cy'ingenzi kurusha ibindi? Ni ukudatsindwa cyangwa no gutsindira byinshi? Benfica yahisemo inzira yo kudatsindwa, ariko igikombe kijya ahandi. Iyi rero ni inkuru izahora ivugwa no mu mateka ya ruhago,
ni inkuru y'ikipe itigeze itsindwa ariko kandi nibe n'iya mbere. Niba ukunda inkuru nk'izi zisesengura mu mupira w'amaguru, komeza udukurikire kuko hari n'izindi nyinshi cyane ziri kuri iyi YouTube channel ziza kugutera amatsiko kurushaho kandi ziryoshye.